Alright, kalagawa na shoes kayo Sir Lepa ngayon. Ano ko siya ngayon? We are taking Tresco. Washington, Kent, Washington na Tiganisena. Tiganisena ile il şuan darito man aşkışık illaki audio lala öyle ile son vlogos. Ne git fıra? Klo. All right. Kaya nga mo, katapanan isang luma na gusto maligat ki Facebook nga kung hindi captions nga il auto-generated. Tikat para, mafidya mo Facebook nga na off-iya. Pag connection again in off-iya captions nga. Yan na Karen ni. Tayo na gano'n Sige, sige sa gas English. Na ke gas ko siya Caption gas English ke gas ko siya Kaldi gimnitse diyor bana tekinise nale vlog. Okay. Masya ma restart to by now wala alias ilaling ganun. Nag-usmash ngayon ko, ivat ko, namanas, fin makumgon share like, alikash yan, be. Nagtemtap ka din, Bel. If in nas Kilo taking just called mo ikaw mo gulfosli mo. Ay, wala tandel. Alin na wala na interest in long kain kasi yan Nagkinig, nga mo, taking, kinabas na middle. Okay. Na, taking siya na levat ako. Kaya ko na nawala audio issue sa lalingan. Para meron sa kaya di nagawa na finan Kent, Washington. Na manashuke, stand by.
Alright, kal jabain ko kewa lonsikat ki mo lash nga pang Dara na wiyang nga interest ko. Lash Oo. Southern California, just lash finan Kent, Washington. Na interest ko, if you come going with fast na med, kumin isak na trailer sa fast na med. Hindi. Wala taon Shirley. Pain ko sa kayo mauchak tarian. Sige kat siya kikasya fakat fast na met. Kat pasta yetom. Kat mold si fan na. Kat la lepre. Kat la laisi. Kat la Jacob. Kat siya sisisa na kilang si. Sa palik mat saplan na finfela. Kat kulo malap na siya mo kat. Ke mat saplom siya ben siya kushay. Hindi ko siya na lad fung isingi. In kain. Kapak pain the falam mat lash. Musingi katekin mat lalal fungi. Inui faka ke kospel singi. Kat kulo malap na sumke. Kulo ke laf ka mo lash. Kung siyak na rek maging kat. Inggalan sa payko. Anak mas wikat ke ka singi. Anake mas na lumak kalimin siyas. La yem na kayo luo ka tolo to kayo niwe. Kainem kumewaya biwashwe. Katakaya ni inkan dawis pon. Vision singi. Siya kumayasang siltang mo Shirley. Wisya ulala. Kaslom inkan fakya kineng nga. Inkan syndam tanin siyan may lash. Audience lash. Inkan gasha in fakak pekospel singi. Kawosa siya singi. Gulo ka lamalalom. Tamaingi ilos ka mawikat pa ilos ka bain. Dige comments lalos. Kasi siya ka na siya kadin kain. Tagay ni. Lut ka gaslo mo na kifak mo o siya indam lao siya. Kadalakak siya kung lamalalom kimangi kayo wa. Eba ako lang kipel singi katwe to klepe inkan nan ka kemay siyaw klen alash ma. Basta gikat. Kipang palatlom na silos. At pray ke los wisyaw lalos. Kipel singi. Anak nas fatoto na yung may tlashingi. Akkay kat. Ines makpela. Wangan siya fasti ki kay no iyahingi. Ekat masyak pena fon kapun ka. Manasin mano. Kat siya tuin bang nasyum. Takalom. Inkain. Kashikat kayo. Kat siyak sungun wikat kay ka singi. Kat inkain orala makunesh. Fakalik kaslom. Kaya masimle kaya. En anak manas. Ese kalan ngan madalom in kolgat. Kaya mandag ko tash kita fakak lasha. In a line kaya masimle kay kaslom. Kainim ko dakulan fast na met. Agat nga sesyum. Kuminkestam tanin siya na kayo. Matagan ni kay pel singi. Ingandip siya kay kaslom. Luto kay kaslom. E fashili lasha. Inkain. We say change of life na siya. Kadin karas na yun. Kainim kat pray. E faklo malap. Amen. Ano siya lek lamalap. Bela nga flokon na yung. Alright, taking just welcome kulo. If in makum ko in fast na med na nag-isram ni Geslan, makunas. Lamalap. In anafakla tamo Shirley. Kasin call. Tataka kay kan Tuesdays na kayo. Kay plan bel siya awit kosh. Kay sette. Akataya na kay malutut kay siya nriya taka kay tudangin sette kay awal ko staff. Program singe akfashiyak. Malal fungi mo. Kamtayan kim tawakiya. Kat alakay la yait ko stari. Naki makasin ko lash kaya pa. Kasin ko lin fakak kaslan gat yeneng yenga. Inkain nakla yeneng yenga kay kaslan gat. Masya wo ke program singe pa. Kuskan lipsha. Kuska ben floka. Inkain sulbe. Kasingat pala ke wala sa rewini. Kaliya na ke fingom patin kem tawakiya. Di la ma lutiya ke lutila sa fall na ke masimla ke kaslan gata. Para kat fakale me puka. Maangi ke way na ke makatutela ke lutut pabalash ke saptas ngalit kos ke rekma ke pelal Silas Paul ma mailos luti matfinan paraya kaperia elos matalipsha
I los take notes. Lila fall na magastan ka aske mayen. Masinge alin of shares machin turn on TV aga turn on Facebook. Madawa kluti. Fin mga chi magigastan ka eka ben kat na organic maya ka ben tiyawo. Mga slaughterhouse ka may mga defak na banang rabang vision singe. Lang siya kalimila kim dawak yeo. As endorsement or eklepe. Mange ke vision lal dam le shirle ke oye pasya lal el soklape met fallen kain kisin siyak second layer o mange ke wa as endorsement singay daw asol simdash ke website la sha as ke www.cashingoal.com ka word of knowledge kom finday pia ke en si makom tasang makom suke internet angan eta kana ke website singa gumeli message chilal basta takeo aspe message chilal Eldenbuck siebe sel Bueller matudi siebe ko met fakak siebe tamle shirle oye pe tamle lipan associate with nga oilalos wala digini sana kataga be we inda we shupon vision chingi in we fakak kastan god naki website singe Ashpetakrins ka mama katita mo kat matlalal fung ya tufe katlalal fung ike virgin birth on Jesus Christ akta ya kike meto si sapta si first sin ka lumulime ko shan katlalal fung ike kat papa kat wen kat ngad madal katlalal fung ila pa Jesus Christ when gulo si fan na din kat Kaka misa kaspen makaluklasha katlalal fung ike molyak lala katlalal fung ibe mas pukon ngolon kos papapanata sa simlekeo mangi ka din tufe ko sindila pangi makos talal fung ibe keo nara kung kan som nagi doctrines ma simle alena cash up arsanan ma ngalotoy lagi nga som nagian given a website an kung kan di matsew klen alash pe ma artigirem dan deo ke magatash kenge kung kan sombe di katamat nge wangin le tinis sebi klawashu ko the best Mary Lou metlash nge ma we pe cash ke inception madaweklan gasin goal kamet pe mataka pe cash ke iplan monetary donation mak fast shibe injin ngayon gasas kosin kan li graphics ngeke phone na duosan ka insom na ke TV ko Roku channel ma fresh peke liyak mga ke wa aski website singe mga kita mga kanakalemia na nag-donation lawas magosrela aske magasha nge mga confidential be met ma orela donation la yoki talait fukonge gasin goal ekaben furnish yan sa bawat pe 1099 tax form si magumkaben rek magandaki me filing ke tax luman maingin an beke records luman pangikata mama akalem yela alena yok kamda yen mama gasin goal askea iplaskea bataka inwi tawi siya po kataka bain wipe or siya singe evin ba pangkat mo singe kakatakola mangi kayo kadin daga wiluti na akalemi ke malutut mo asyo ki kasi week ne nga mo pangi mga kain lakin ke ikasta singe pelang vlog na run lala singe tamla siya leting ni sena evin asma silunga me mangan lalos ka ben akyok ki akalemi Damlel şöyle bana mga kanakalimig ipesinge. Alright, tingin just global lab gusto tingin isa na ilan da karela be announcement lal nag-i-plan Facebook an tingin isa na organ balance zoom Kilo lab kung dalong ba siya? katlong galim estimate Kilo lab manilyak doshik audio pa woye.
Han kaksakin gat masime de pain kos na kayo pain kos take interest ko layo petam lang sirle. Kunaman lab na singkat ke molash ngam announcement siluro ka pa ke Facebook page la shan go sa akin la daw yak tari Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Tos to set te son na daw yak ako daw na sinwek maskak ng tari. Ko si tala Monday, Tuesday ta ko yun nalulume. Usilan na mina confident nalulu na rinalify ba akfesh yung maske Tuesday nga. Tagoy ko siya Wednesday. Le minister skipper ilan na Arwin siya. Kipel na kaywa na Friday si matawyak tarangan tekini 7 dan finan hilo. Kulo na malap na siwas kay Arulowos, limgat lan wigos. Akyokye tayo kiruwasan ko sin share penaselos na kaywa sa may orek makin kay Facebook page lan gasin ko lan. Pangan announcement sen nangan kan wibakak sa kingat ke Kaiwas na kaiwa sa mga continuously support the gasing ko link ingay na fash faculty class yining yung kos long latari faculty dig interest kalanda. Masing vision sa de mga anak fash yak zero ditilal po nga in fact mo finlim nga de lash ki mga tarawan in mga kain kanaus na. Laman masyurga Pangos na kayo, please like and share ko siya sin maluwangan kumingay na fashion gashagot. Kulo naman na. All right. Tingin sa na kumkulo, the interest ko, gulo ke Charm ni guest sa sigum when be pro isang amo ko de aglatin fashion. Masin ang age Charm ko na bitin ka charm kinip sa ngan pain ko was kaywa. Classmates sila shlok ngan tamay no na sikra pain ko na takin Pauline Jack mawil dig interest ko kulang sa kinkat kulang ashloman finan mawi na rare rap ikaw na assume na Evelyn to Deganis Evelyn Tosie finan hilo paing gumbe global lab kick cash lupel na kayo na shuwe el skilling ba Facebook users sila look ash lum o yegon na ngayon may file ngan Davila we call when if actually take interest ko kasi siya na biya nga nagke may magyat ka tayo nga basin yewon ko si kospal lepa nagyat taban matawa ka din ay at mega ko online ko online natin o yasa or may da sa pain so long gaston ka yung nagyayula siya ke online na alam pos may mata ko wikot tako cash ko ke plan ke inception of gasin ko na onage goes long as it take interest ko wulang teknisyen na or ang aki show page nga show nga aski website la siya aski under gallery na parang may matakoy mate matawag we akfashi in akataye ko somosla kay siye kunokon ke kay siwik ko pinganawik na naging usliyan le siya silos pa ni besta Mary Charlie katlong la il bang la fo na aki commemorate kitin bel in aklin kalan sa mga yok na nag-iplan gasin ko lo ke mata fresh yung bago mata ke wangin de lalan yalda yok sa pala yok na sin
dalik na dalik na jubesher nga sham gün na mayin kigatfan matawa ka elbasi ma likshin alle tako use pashalin in akke magadak fashion of course finlie ke welcome letters lal past Tokyo nga ona gidigin just kaya sagi katsum na yol siyak lamit di katfash na meta na basta Tokyo so letters yung amo dated to 2015 na inen malflieg yang ba Inek, Whalen, Tomlin Victor, at that time, Lemnister, Driscoll Jack, Iginaldegin, Lemnister Skiborida, Mr. Welly, Liban, Mr. Robert Glavashu, Oyepe, Sister Marilu Charlie, Nibesta, na Mekrit Ali, Mekrit Charlie. Na, especially ang afa may nga may kusi kigastan ka to. Alle yok şüphe sumusikle mamada akfashiya ko. Was finlearn na give fakya. Fakya gen luxury that mo. Kadel that lemon vans son mo sumusta may. Na bagay ka sumusta ka tinamot ko mo isipe el tugunyewan go shit kosh makidefon lokşüphe mo da riti. Na fakla ko pa aki ispelsing in aul la kasin ko aul la may tuya ngayon in we be we inakil mi way la lashke wang la ni besta na merluwa le kish ke yok no be cash Allah na ke magadak fashion pa be usi ngayon ben na siskile ngayon fast na mitin in akfashi Kalan sa tao duftu siya. Di na fushash. Di na fushash kaya kumada yinig niya. Kumulan na camera. Sige kum may tamada sham ak kuluk ki magum ak fashion. Ko ashto may madak kay na si may madak kay ngayon ba. Never do. Or ang aki sa pelsi ngayon. In aglenol ke wangin nila. Tak mata kisikya ko. Tasok to masih kita masih am da vecchia che sono che masca ba lem ga del vecchia chose islam ga longo le massima seta de la use in mai akali ka in mai fosta sis lem ga de ko le in mai se use na galben zakla ga ba ke wen le lal di besta ga finne aspe mai ta foto with so less of a wang lengan. Ilusima kusima asin na sur luwasan. Nas nikum nimet kum ngay taligikat. Loin na gimasikya ngan suk oya wo wusimay oswayak lagi oy masimasikya ngan. Bakamata na sikyak tasok to aspelan God na sipena wo si paita ko gangan na pa nang makuno mo ba kumin loen na ke kumin suk malon God wo si paita ko tamo pange may fact foto lang aki sang way ang fact plan may working digin Driscoll digin isena na nga may tigil na me nga Floren bella na solution if inash may fact silu Milos give fact la tingin just ko tingin sena Tingin siya na ash may factory room. Laman lab in we na passion gas in colin gun rela be con fact la be wela lash condolences na suwos ni besta Marian Saulo man etalik man sau lalos na kaywa but we go was ke aser lowosan os may kalem go was ito la mainge katikain kain kin kishipin mainge akwa gitari kulona sel ni besta na Marilu
Kebel wolash fin felsinge. Nga kummisinge malola fin felsinge. Leila. Kadin matawag flie. Mama nga kum fin special ki felsinge akiden yakikot. Mawowo. Isam yakikot. Ne merluel orela on na pos. On napakanta nila rela. Ala na inspired. Kaya sila na si ki ildamda pinanilo il fact mo ama kasha ko pe para nga share il fact mo pel may laron nga when I if ngay ni lemta ngay tak ni yewak lemta ngay tak ni na inga siya liye I tu malima. And by the time she meditates on the wonders of God, Mama God, Lorela, min laliya itu, nalama lalili lapan ko lang God man sang relangan, kiliengan naun nga neta ko na sin. Nara kung fin we along silong on ko yak long si we along si on, kumale pala la on ni Lorela na inspired. Ala na ash ngon ngan sa kumapalaki kumaon kaya na. Nara gaslight nga ning gasya ya misingi nga live mo. Someone out there malong sipet orela on kamposo no. Siyangan mal gasya ya kel mo. Finga ilang kumkan rekon. Para masima gasya ya kipel nga rekon nga. Nara fin gasya kum laylay na akfasya. Akfasya ka na lang sila nga. Pangan masyur ko, siya na pain ko sa mawika tingi, kula malalap, na siwas kaya aslawasan. Lumalap tigin siya na ngawi kong kifaklong ki kamdayan noon nga siya late the best Mary Lou 2008 el basta walo kataka William dan Belos ke koto at Lufinen Seattle ke 2008 ke pelsi madulukyak churching ya el depen na ukune lemdalek pe oye lalma ele usi palaon sige finka el lipselaon samo asgo ko ona waisko ko ko sang rela ngawi ko in fact nage pit ke un la ala na life na bay kat me long si yakye ta ngama nake ipsi mangale to New York pe Eurola ba mustelala el ne te alla sham nga long ta belzil gasla alla na effect makes a lot of sense nga kaksagin kainin nange ke lang sina caption ke sokas to ngol si virtuous woman kaya ma sang the wind beneath the wing masang bekka na si basta palo ka ke orek mana katitala toashi kinake shupoya na luwang nake far nake pange pel si mapangla ngaklo malapla nga moy ngan kan wi fakla masima maneluchak penalom siya ke los taga na ngaya kadin fayda los tanake inda kalkia matan peolos ke alusia dolo pangasi mga isang los ke back February ke second quarter ke 2008 lumalap ke manakewa masewa naske makatutoy lakean kaksyakin ngalang sipe academic condolences lak na sin siyawan kay wakipesi nga wakos kapas penake amu siyale tignisena siyawan kay wak lumalap. Ay, tigin just call, tigin sa naglamalap. Unso ko pa nga kiusik, insang akademiya ba na maklash, kaya mamasikya. Ngayon, damit yung unso kang takon. Panga ba si classmate love ngayon, Linda Ioannis, il kalbuni fakin, rest in peace, the best Mary Lou. Our sincere condolences na siwa si Sao at nadalingan kayo. Na Arlene Tosie Paingom, ikaw ba na Zoom? Tingin ni Yuli, Vinan Maui, ikaw na Zoom Google, yung takawiga dyan.
lumalap ke kasing kasho, ke support lo, ke kasho lo pel na kayo, alak kayo kot, na susya na skilling, ikaw pa na sumpain ko. Na nagiging kalim yung unso ko nga kita usif, masim na sil Chesamin Sasaki, yakyak sil natal kames kahit tayo na nalis yung magalay nila. Christmas. Dahil Christmas. Festa. Vestalin. Vestalin. Exactly. Ngay, sam ko mga leksyon naman kanila. Ikaw na zoom email da, paingkom na vinagkent, lagam da ka wiga chambe, oyeka. Na di ko onso ko yung kalukyo mayo sik na sik, nakadeto ka nagimay na nakla. So, ngayak, nga ko sa hanggang Monday, taking interest call Tuesday, nakade, ako siya yung niste daos to na tigisa na Friday set na psychological center. Rose A. Joe, ikaw pa na sumpain kung lagam na kawikat yangan, welcome. Na nagkakalim niya nga, na mas wikat kaya unso ko nga, masim na sil Chesamin, George, yakyak sil Vestalin. Okay?
All right. Shake up netly kulamalap ke message ko ngai that na ke unto ma yak fandaringan wherever you are ya konsulo ngai inaglin wang nilal ni besta na merluan na ano ga dakkelin ya kita fast na bit na ke program la so I'm dekke Monday on na Tuesday degin dress call degin dress call by Tuesday mago okay na degin is na nisse dosta kede shambrum gun be Friday and degin is na Saturday and degin is na federal sloshke na ke Senrian. Na ke fast na met si feslas ta ke Monday an ngan kung fin di me reach la kung ngan le si fesingan fact mo God il ko lock netok. God il ko lock netok. Na kung di siam sa kung il siguro siam som gun lan mit itaeklon God. Kung nawi kan si mamta non ko ang ko ifo ko may kulo makat kaya may kulo ko may unbelievers. Ifo ko na nalawu na sila bel na kayo. Ifo ko ngamtalig bel na dekil diyon na kayo sumuyalo ay hildal ti wuyalo nang manakawa mo sikyak na selos. Na kumli siyam sa ko nga usi na siya sinsang tapok la kan naksingan. Kan naksila kumang may ni may yung tanagilong sila so nalawu na sila kafkawre si pera may siyak singan na to siyam sa ko nga asik bel nga sang ilan ready mafangan. Na to plug in bel siya pa kung di may mamdagilong sila si Fena nga kat nikun mamasikyak na selos nga kat nikun na may force lalos manakan daliye likun ke lakon nga pakat ito kat nikun na may sikyak infiten lom selos kat nikun na bills fakalalos kat nikun na ilya fakalalos in nationalos o manakat liyan ay manawo makayafan na longgalang kata liki kalim liki koin ak payayek as proof gemo malan kata mawo na umdi kung final nga kan may siyam ta siya kan kisin siya ifo ko may intaro long siya dahil si Feno anan manawo pa siya na siya muskan kaya as kan na laksya nga siya ifal kiten som na kay Sam sa kong lila me Sam sa kong effect Sam itngaw tolu singan il literally na akataye
top nakikan kisinsiyak si ma ifo ko mate nim dar along sila si Vena o on mana bubas kila silus kan Sam oldu mıçma şamşam günya mıçma öyle kasası ni ba asaf pa mıçma öyle şam seni in faka oyen meitla ilko mango sinna nakla ikipel lalmeita la kung finloy nag-fosinga fosimegos nga il champion kun il mataliye ko evin pa finga ko sum nag pabrik siya na diko nata siya il fakange ilange kuwus was kuwus insasa kengan kimalem kadilaro sangkulo na fali natin na que fosse eu acho que aquele me sakluk nga segunda samba reading like idol idolo nga ko bin learn na que fosse me nga lang pa ye kavil kalang na sin Israel ta shokta upgrade ngayon falaya lalfong ilok upgrading wangin ngali wo oy na sin met kuluk nga sang yakelos kumni nanak sila nakin ma to sigo nanak mangus sila pa usula kan nanak sinema gat mata na non singin kay fo ko naging tawro long sila si Fen o na yung mana mo pasikat na selos nga. Exactamente in kigevos exactly ilos or na malong sila si Fen los te pala maupe o pels mo betlal vung yoro ma sila di sila kayak pata na selos na kung finriti na fali na din baile when naksing el show lang fos ki was me ko shan na shula tapala ne ke fos sikon gosta ke skali ko shan kung fin loy na ke sikon gosta al pe sikon gosta like akalim ye transition ke na nak so wa sila laksang o sha ke may matalong si orolong si Fen na may lang ifo nga akos ka onay mingyo lang si Fen na manawubas ka ni si na siluskan na fosyon gusto ka si Fen da gakalim mi del da ikon lang na naksilari nga nilen diek mapay masiwasan na funny na gifos long singi long lalgos ngan pange kapit me read singe ilakalim nila le malon ka to mawu makaivan na nimit kum layla kay noy nga insikya sa nga may kinye ko mit kum layla kay nanak saway nga insang aksyukyatin ko akuluk kima kumakfasyan loy na kimalan ka may God ilwo in fact le tuyak akatayak waklom isam le may tiye ito ka de los akshak yakum kilin na fon limit mon gun la pasha o sisakluk nga tapal longol siye langen kinalaklok upe insiya kayok nga lalfun le ohena sa kukusyo na vilje transition lan fos eller matawag ikle la ilim talayak oye sa fallal ingalim kele nanak silal ke fos megos nga edliksyon at afong le na ilakkelim ilim talayak oye sa mal sa fallag il fototo leke na fali natin il akalim yun God
il pagkatlal, il pagkatsima paye na paye, il fatiena si solla. Il verkligen ngay tesiskumle. Na ilon guvin loin na ke i foslong il sina ke long lai go shenga enle il lem ta leg il audiak diki na nak mata lai ko gui so wela na nak so wela se ma oswela oye na safal na carbon me reaching kung vinloin na was long lai go shan il akelin bile il konek mole lao mata ko urine lem cut falet makayfan oyelan kat nge mawu malorela sin meto main fakak le se kat sikatak falet na kuvin na may reach nga kuvin lila ipsi met fosing was merskan charm gina lakin shang sha sila na sin maita na election na kona ekle ipsi aklu ngan ilakele mile ma iska sin mate the wicked mate mamtake o long so si fena itina ma Katila sang mana upena silos saften molos ne tiena wo na el asaf el electionina masil ke inkalem gangele fano tia ke itayak lon gat ko lamin mit lon gat lakon ilti na suwagilan kan actual sila lake na naktavong lesson na kuvinloy na kwas na mola lash sife na na parang makat mataliye ifin wengin galim lan gatin god mama matash liye ekon kia pekot kada impang mapang mapay mawo ifin ba kat liye molan mate mama takilong so sife na kita mata kipet na kita mata mail no na shiko asok sa yerolos na factual asaf nila pa when is ko asok yerolos finne from your perception kimagum liye kumeliye mashiko asok lalos o when is ko asok lalos makudu gana ba sikat asilo saflayen malos ashkengan pa mise makudu mo kayo fan vanomalan ka God ila we mate la liang mate la God ila karengen mate la na kumfing mate la lai fong iso plugin maupe ma kuna kumguden lang na mo la sife na sap ma oya la sa tin oya madan God nakat plugin kayak lan God minds ang actual si God Samsu kung ito ka na siya insipe akes mo kinyakin nakin mait laso. Nakat nakin mait kemalan ka at kada fato do lepel na kayo. Kada liye mao na fal na kin na nakin mait laso. Kad fin mata ke itayak lan ka lamit lan ka at lamit lan ka ewise kalim na shish. Kasi mo kan aklin makatash kaya. Kasi kan Gankin oya sa fal ka na nakin shanger siya. Wakidente lela na nak oya lan meta in kia pegot lamapang mapay masuoso. When malan God, gaslan God pay ko suos. Gaslan God pay usi inse walash God efin nakus. Naglawan lab ipangan mande ngay flog man may wiyakinge efinash saklalos na ke may nanakisenge tingin Diyos ko patingin siya na Ginisa nangat ko ki Tuesday an belo nga agana siyong fine ash kasha longko nang si kasta Kuda malap ala na akataya ki samsukungan ngat si Vena Shakmanan sik faksi ki fosyak tolungan kikat madali elosama katitona paila tinasuka din mo lalosa
Mabubuo ako na Eurolos. Pay na la. Kat ngay tang diye non ko pekesh la. Ifo nga na kaya feng in ko in sukat ki ngash kaya mabubuo ako na Eurolos. Naglon sin kat min ana tamlin sir del fakan kat ti ko nito la me arshirun may nakaiwa. At masifan na katito ba katininoy na ako slim cut nakatepalagan in sebo. Loma na pangan mga isla kimidutitsen. Loma lapti kini sena. Tamle sirle ilakata ya lekyale may pinakivak luman. Iruk mawusingan. La mawufin felangan. Ake masi makat akut na ke pafin raksilash ni ke. Ara aku lo kaya kata ya wo. Naman sirle ba yung akan first met ki. Ay, let's start to meet. Tigil muna. Naglamalap. Nakimalutut si Tuesday ngan gasing ni Sanvak mo. Israel struggles to remain faithful. Aşke judges matnanan ka saptalyo fasit kosh gyal ko should besingal sin gisngal ya. Na struggle singan kigasin ko na da dal mo kafe. Agat ka ben fak mo ilos chen au kak in lalal fung ilalosan. Ilos urera yak. Fin ba nagifosyak it course nagifos algo singan. El samram kun yok ki pangabulan pel si ma kolol dahil nga Joshua el falay ni smong nalala. Na vlog na tuk katasyik Moses il tafalla Joshua. Na ba Joshua el call continue journey sila sa utyak nagifel nulayanga. Na ba fwas it course nagi algo samsam kun la palan pel si nga ilo shek na dalig din gat nga shek na mataki usen kollal Joshua ara obedience lalo sa shek na sin belsinge kadita ke Joshua long la ko singal me kos nga medin lom sika ilo so el rala covenant singen ma el medin enzilan akfletje Jova God na elke elosin kan kona ekpe Eurolos talig ni Israel nga la elos ashe o ye. Kifo sa singal sino ke singal yan pangepel si ma spirals nga ma elos mda patatat la zom na ke oye sa ye sham kuna nangan usi kata shik me snip ke mama kalemiyak nga. Fin ba na kifo sa singal siyan fakla Med Israel rek makuluki dan lemgan. Just the opposite ke bellal Joshua basikyak ne. Singal lo stia civil halu na sin lemgan. Sinama masap langan uli na silo sin gain pange. Oralain kat mo si fan na Yahweh pa din nakflatia. Fakla mo elos matawag ginalo na sin kat siya. Katlan met kenen mam dan maslalos. Elos e pas na selos. For laligi lemgat. Orek man na sin behel. Asteret. El fulelata met lokalok. Surroundalos in kalkelos. Pangaka the consequences ke mama sikya kilos ke talgi ekata. Pel na kewalos sumin mayo na. Lemgat el tiawelos. Na Akalemila pelsinge ke Joshua elwangen lengen na elos patatyang in kolyaksin warriors mabang met nananga pange pelse na masima ironic ma sikyak ngepa Moses el tavala Joshua wangen ma Joshua designate leadership singa na si Pange en si ma yokshipelan leadership enenayaka kamet kolsi. Nara masikyak ngepa kat finlin ke fasingal sin ke singal tolu alana arsanan ma
kuluk mailos patatyang nage. Pailos so ang nage, alu nage behel, alu na sin, maşallah şahiye. Maaşına makadil, deliver, usialos ligiyan itşap, met pagibulan pelsi ngaya, ma maule, ke pelsi ma met ma, we will Joshua, dawak, wangin lena, elos, matawak ki spiral falls ilalos nge. Nara malutut siya nge, akalimila, may di Israel nge, bulan pelsi nge, elos struggle to remain faithful. Elos mukuykuyak, elos urereyak, den au kakin lalalfungi, sema, elos tofla ke, witness e kalan God ke, deliverance lalos ke, exodus te voklal ki, kayok lalos vinanitsyap, ka nake man marekle ke me asya, ka nake pangan nake first me entrance lalos nake felin ulenga. Mga elos sana man ganla, na mamasikyak na silos kaya pa, kilal fungi lalo sa wipenam kukuyak ne, na kat mo si mga kasalosin langalos le, tena welalos ki malos askya. Takamilutut singa na si kumpain nan gala, si mama akademiyak ki metolong lalko siya pa, tafala. Kadin tafala, panga si makat misaw to. Kat peptay sila, at worship God, tafala las nagi metkol. Panga si goals lang gasin kola. In luti pockets of leaders, elos mataga, lipsige gastan gata in gain, masay lalal fung ila, in kolge, pang in shuashik ka, in siyaw makos kolan. Men, fakki may mas lama, en alas prisye in siyaw na kayo. Na takapenan siya ka din mot kinagela, pelsi maash, kunokon sila skirek malangata ng karingan gat pekatin kay nesmakun la pangay ma entrusted God entrusted ka kay orek malala siya kadinales na kun tiak tay kela ilan makul wikat pe wikat kay makatash kaya kadinte me struggle pe kalal fungi lasha ta ensi makadinale na esmak kaya pa insom na ringat pele na kayo in siyak siya kaya ta kalan ngan madalalin kolgat ki makatash kaya kadinte patatsyang nage oye madalig ningat nge samsam kunyak ke churches leo fasit kors ki algos ay besingal singisngal ya mamay bangan mga ikasyak ki manak singa pela nga flogun na ron lala singa but we are kinalalfung inge in safan sialiyawi klamala. Alright, tegindi klamalap. Klamalap kaya kita yasingan. Amo kum dagan nalawo ngay danage akatelo man tegin siya nash mayurum na ke tak akatesingan. Kula malap nga wigom na taking dress ko ba kaya kataya loman inakfalat ki pe so kaklom kaya kula malap ke gas mo will Alright, miti trust me ito. Mr. Calvin Ligexia vinan clean ko Kopaskov pain ko na tegin siya namgan zakla mesi kenya cursing oh sis lang siyangan may mga sapayang na sil ke messenger na su lala showang fika napangat sangin el teki ay ke we nga la showang fika taxi pa okay galbuna. Alright. Taking Driscoll. Oh yes, Forget what you said. something like that, but what's the myth? Kaya nga mo, when nagsisivesingan, at susunod yung unistean, unistesivesingan fact mo, katlon, kolon kat, siya maseok. Kolon kat, siya maseok. Katfin, ang ako pinsyo na may return to ang aske luo korenakos, fos se nagigit ko siya. Nagade loy nagay kay si fos kan ano gat kalam gengan le pang ministry ko kalensap ko kunokon si ma
podela kay Church Corinth in akfashe. İlsium nasilos in akkayelos ke maylaşken, maylos aşken, geçipin aş ilya siketin naştolos. Na in Corinth, kat in context, in Corinth, il sien ma alle, il kafu fu, molan felo, oye lan felo. Ashfinen Corinth. Na matlalal fung ifinen Corinth. Ngayon, katabela, ilusi, katabela, pel po si Lucy patachak na ke ilya lao si fe na kisipin luti sa se singa, dili sa se akfasien lutien gospel singa. Gospel singa ba payengu singa, may gimaylo si to in pel siya, o pa cleanse up singa manasin may Israel makaivan na, may Jew makaivan na. La ingin la kacam gini pagan finan Corinth wayan beashma may Jew way. Na kalamisi may ngayon la kacam gini matlalay fo. Na papo sium na silos in akayelos kemal ilos ashkean in literally na akatayel mea kalmen payengu singa mea kalmen clients up singa kokunakon singa. Mayan nagnasakan le ash masigagin nastolos into akmanasilos going fongololos kemalos ashkean. Nakatin loy nagefos tol nagefos akos singa. So nashamkin net. Kat nashamkin gigasin kol. Le payengu singa il kauli nasin ilos samatiel lalfungi. Ilos samatiel tuk sukastan kat. Payengu singa ilalu pelos in galim kya. Na papo il sup na silos in akayelos. Akayelos kemalos ashkean. Yokta nake mama to ko fongololos ko mama los ashkean in ilos in fashion in fashionable. Kat detalje nage fos limme kost nage fos on koshinga en yokta nage in tafel glens up singa kishupin long glen god. Na ilos in gali samle in bel singa sima ilos met saye. Ilos tiena kalim get ilya pa resurrection singa. Ecco, si film mo jackson lemon papo il akya niya maingin nagawa si kishupin lem Jesus Christ. Na ilosin kalim ke luksha kalim ke paying wo singa le mataga yurin kat me manasin mait na kayo. Paying wo singa pa si kalim na selos. Paying wo singa mataga ke or mawan ngon. Polish mga gispin o yesi masiga sili if Damascus ale lem sipen ay sikla sil ke oyen galim si na ba Polish sipna selos in dictionary pa na akayelos ke malos arski an ilosin ti lela lutisto ko oyesto masisik yakin maklos ngan inde ko fongololos elosin du na ko ke akfasien payengu se na itiva na ikla si komisin ka fast pa na siya ke mga taskero le bay na may na kisensiya ki le may ko siya ka may oye yok ta may merke nga kisensiya ki lal fong isin le ko ifo maye ko paye nakidente patachar na ke oyelan may ito kumamay ito usain sa fungul kalayan sa plasyo o kasi fashion in ridigas na kagawin broy na sika sisa pel last year ka hindi short testimony sila ngaya pa pel na kayo mamawad ako fungulya pel na kayo yok na ke
am der klient up ng fashion yes nga negosyo mo lang kasi cool ye ikos mo lang tayo yining pero ko may data ko fungul may data ko fact minds ang akuluke klient up ko ngay double ye ngay if pa ngay if pa nga sisla sa mga ko nitlongol ko tolgol ko ako sa study ko ang pro pero mga sik na sika nga double man nga akyokulik perin pro look ko belin sa mga gaslan ko may ngaki galim si seton kung te ko in kanaw siya kung te ko in akmanasimasig may god el ko o to ko urine card mamay ta fact na nakladmit. Makadil fact ko pang mapay yesuoso. Narong a fact le bel mamao sikakin to famulya o ngay akyokyelik ngay double it ngay double ye belin broil ka belin read ka feeling fala kasan ka ngay dek 4 in positive pairing of for a mana insang academy sila kum manas shukle kolum kum kigden bangon mo kat pang setan bangon mo wangin compare sila wangin gemalan ka ilki giden rolen kusang na ke ilki giden masig ngayon parang kasama na setan I'm giving him credits tanga fact la ko ba mo gidente mood ko mo mailaro kusang na gemalan ka to giden asmait basta si ma il ba disciple mitliging am da kalensa mo basta Africa si na il fakin ke ngon for kenu to Lain mo le for in Africa. Men inut Africa alam mo tot labe. Na exactly CFO el sum duty kasi el sum luti disciple pastor ngane floko. Floko wulle el mutul. Lodi mutul na mo sing on for ngito kate tule el mo el ano na masita ko taani ye onen masita ko wakrel ke fo ngana el mo dali tanget na el die ko for focusing na el kasi go away from me. Dahil flok them to nila. Namamasing away nila. Fakla ko pa, kidente leila mamay ta fakla ko, oyelay seta no, in akyokye yak. Ang kiden akyokye, kalain sa plus na singkato. Tiki just ko, kumain mo tayo nga sumsukula na ni Lispelo. Wala, planning nga dafo lang kita stan. When we reach the na bangan. May reach na bangan na mga vast na kita stan. Di kinisa na ash, with a klong, may di nga jump in. Fast na med. Hindi ba naman digin? Okay. Ako yan ilmed kayo na binan Harger Heights. Na digin just ko. Flot na yung. Okay. Ama siya klamalap ki komikasek. May lutut siya ngayon. Kasi lang gat ngayon manasehok siya. Umsam-sam kilutista nga porong ilape. May esmak na si kumla. Mana kayo makat fact lagi in Jesus Christ. Katuya maday katramon. Long na phone na makat fact nga. Nara kadinte distort message siya nga. Kadinte send pa pala na sin. Met malongan da muna in tralos agat the fast gi mama academy yakki mas la Tingin nas akadile mes send ba sen pa naman na rek maginsang akfulye mange kadinte ke first twisted kadin fakla as is la fokan in train met la bolt faking si was here kadin mate me deceive Kalmen siyempre po, bakit din nawala in ildanin long silong. Long silong. Ako din faking mapay, masuwas pa saan. Faking na siwas yan. Suwas yan. Alright.
Kadas na met. lumalap. Kalbangan na mga lang sige, marit sige Wednesday, should betawalan kita sa tangay pa. Pakanten opposition lalpol. Pakanten Milos fact lagi masih lang ale fue silgyan pa el sigilan de defend el fact que el preach que Christ el de shaman gel el oya belim de like naslalo met malongan ito la kasima ilas kengema el siya kengon lan God inkan gasel ki malas keng nara el dikiye me shal na kato si nasirspema pangay sasen ki makatas kain mataki kaslan God as Christian minister in fact boldly in galim ki mangay kadita la polel shungan in trials ka may kayo pa siyasingan jamram ki na shuang nagi indavula nagi etastan afflicted but renew afflicted singan badel mo akayo kiyak na kume kisinsiya kinla Messi ta appealing ki Christian ministries ingevin akayo kiyak el ale ngoskos lake el ale sip lake na polel lekshin na kika dinatala kayo mama blocking ma urek na silnge maeta falla pe na kimateng nage stamina lalain kain me liye ta enzima kapasima ale ka silnge pa lem Jesus Christ il wala skasak singe dari so kayo may blocking nge African ke mama Christ el endure ke kadita ke crucifixion marel klana sila nara elita la at the end of the rope there is hope arfintra na mano sila nge suffer makuluk kainin may sikyak na kita sakta assurance si maasha pa masing kanak kay kada pa God never abandons us mayen kat kalim katari la lemil ta kakatang la mise kilmolya ke resurrection el katang la makuluk el katang la kelya kainin mga na kayo inakalim ina sisla kaya po si makataske nge matayang laki mange inkain faske pakatakot na kimun mapatpat si makataske nge nara lakat mut ka na kimul la siya we're at the end of the rope nakaninesamla there is still hope out there para papashi mapolil papalyakin nagi kasa siya nge anamara song si athlete siya mapespas ilkan palakin, ilkan kasas, ilkan tui, pero lang siya dasakta. El faseng nagi, finas discomfort ka mema along the way. As choice yung matakal ki, matayang lang nagi nagi gunakon siya nagi kasing Di nagi masimla kata kas masimla ki marit siya daw ki fasalgos. Fasalgos samram ki, pelpes akyo kiyak. Na, konfin, samsam kin natin patat natin na fasya ma kalyeya fasya fakya palakin misalan Jesus in manos apkran natin palakin kanin wange nara misalan lempolel ngetang lima slakin model sin evineas oya masikya ke suffering humiliation insult kain mga na kaywa tajakta victory was on the cross mana kay wakatang lasing ito kasikyak na kaya narala afflicted tarak ta saflayan ba aksa siya yiyakle kika na safla si makatangla pa kaditala el mise el maulyak ilas lepoleyo turin kat papa in intercede ke maulakom nangakum ki ngakumas ke cleanse up siya ingain palong lakain safan selyen fast na meta makagat palakin be tajakta kadinte ngetang li na ki me ngal ka makat palakin na akadin nget la li na ki makatas ke nge el sapsing na ki mama lem Jesus Christ el endure ki me suffering la ni ki nakatang la mana ki wa pa polil ara ki polil samsam nge polil de defend el alalang ako ni na pena in the samsam guys
agar sham ke katang lalan lem ki mana ke wa ma el go through de katang la life saksi lawan siya le digni siya nga may pange kaya siya lang kita staan ka finne Wednesday nga sudah na vlog na yung sin siya van siya liya wiki ipseli uma natin nakataya kalam kiyan lamala Tingin kumgula nga mo dafür mabe na sige was it ko shan na when mabe nga sang sang wen kumgula tingin siya na gagawin belo na zoom going na fresh dust of mo Friday ka set yan Friday sette Alright, gulaw malap ak fashe Fred. Tingin gulaw malap ke akata yellowman petamlin serle nga ashpe ke kore na ro. Mako shamon ngan ba pe na nga shamon na luti lalpol pa ngan letas lalpol ngan. Ashke luwo koren singal luwo for sina na ke singal na si vesima kolgat ke Fred ngan fact malong ka lang ka ta fall. Longer lang ka ta fall. Marit nga ladas lai pol nga el simus kishipen ilito la ashmait ma lionel siya nga el inengkorin sen simus ladas nga inda na in defense sila na selos na fing ele na kadin ready sapta si metlikingan kadin galim ke sapta si mga katash ke nga longo luo ne ke longo lai kosh ke sapta si metlikingan sapta si ngel siye Paul il fact like alim la il si fe na il ko pen kon kun ma il ko pen kon kun ma marsharola il kon kun mai nge ke sipen akulu mit ma akulu yel mit ma akulu rek malalang e fos singa luo singa nage singa to metliki fos nga fact ngan ke pena sapta singa siye il fact like alim la Mwit maya kuluk ye nge pa mwit falet los ngen. Elos mwit sap sa to, elos rela, elos mwit sap lang Christ. To shok to elos tiye pa ye. Elos akuluk ye ke kon kun lalos ke marshirolosan. Na, ene, kinga fera, Fos long alone ke long lai ko si ini na ko min riti ko min makalim ke la me si polel da ko shamon ke sapta singa luong el listi na fon na mama el going kon ke in fact mo elos me ti pro nga pe elos me ti shell nga pe elos filin talik na dale brem nga pe elos me kalain sa blank rice nga pe nga fin ne kas na simit lal phone di Paul ilito la pensi nga kum kon kin got si fe na na kita take interest ko lang fa Kadin de fech got si fena, Paulin singel fech mo kinga sham gas cake si fena, kon kinya si fena, ngay na si mitlal fun mayin ngit yama layemel sa payangan fech. Nakishipin oya lalo sin pel sa sang lay na nga loya kakyo mga ilangan finni gas ay na si mitlal fun, amuling kalen sa blogo, wala kailos na. Pangain ka to, sham lal. El mga orek mau pela kelos nga copper nga palaki networks pel ikashen work nga pel toluen work nga shing tol ngolya or cos shing pel tolu po pa nga ki saxing metrom pel se tat nga ki yot pel tolu nga wiyak masala meya si bela wiyak masala we si bela Mamatayin ko flame na fonse. Bel pos nga sunfors niya. Na mesira nga akalimik na sumasi ngayon. Kisipin fos sapta singa luwo. Fos si megan polel fak mo. Eleni na yung kon kun. Fin ne wangan sipe. Da sjok ta il sule lailan dia sham kun. May kon kun il si fena. Ail Stulela lang kas ke ararama e mapesa e malim God ko malay milak kalim yun asil.
Na forsluolen forsluolen geagos elakkalemi aramas mal jam kungen. Na le megos lena geongos el fakla el tiktia kon kungen si fena. Ele fatia kon kungen si fena. Ikos lena gesafla ko ikos na gesingaul el fak mangayangan gun manaslo. Tigin dress ko el pashala pienge. Na ke fosse na mate ngayon, Paul el fact ke fosse ngan la. Elini no in kon good fin ni wang and chupe to shok toilet te kon kun ke chupe ni long si sham kun mayok chupe. Mayok chupe ba ararama e masaya be malay meligesta na sil. Il fact ana ke nga fact il fact ke sapta singal sila. May kon kun na in may lahal fun si ash ke fosse ngalit kosh ke sapta singal siya. Naro il takona ke fact like is up tas ngelula ilet te kon kin gel si fena ilet te sham gel si fena ila sham kin mama lame il sang na sel gesta na sel arama sil fact nga nil fact mo ash mait si ta utek na in ka siya se utek na in paradise luwala na kaya ako shel mo utek il yasing ala ko somla dil shomo na in mait si pal shamon ngan Da siya kumvingwiyan som suklasel jam ganyan. Our studies marek the scholars nga fakmans via na siya monol. Da siya kisipin po si Sella nga en kisipin nilitola mangan timasil si Vena. Mangan may tek yang lan ko en liye. Il finne si Vena siya monol. Il tipe itola elutekyak kimano si Vena ko elutekyak in spirit. Ay fact da kalim mo. Lem God mo kayo na ito. La elutekyak in man we man ke mano sila ngan ko elutekyak kinganal. Lem God mo kayo na ito. Di fingot follow la vak mo marita vak mo 14 years ago. Kipel sim kung fin met study ke timeline ay nage tamle lason ma kung fin met study ke timeline ke Bible na kung may going follow kon lata na several years after encounters like Damascus, the road to Damascus. Naro, galim na mangan sikyak tukun Jesus Christ el sikyang na silingkene ko. Kikalim si ma shailya na iklali kisol na kipol ni mising ikatlut-lut kaya nga. Naro, fako pa, ilbal siya mo ngan. Fosa ako us, fak mo, ilong ko tao masel ko na ko tayo. Tasok mainge, dia fall med en kun. Dia panganen si makate ko in isamya for sakos. Katin mo ko in connect dia for slow lang ke. Ilmo, Laim God el ke luselak ngayon, il tali iketla na sil, kainin ma iketla, usnak lang God, iketla na sil, to shock to. Maingen dia fall may taing bisham kun. Na vos imigos na geon gosh, akalimila, ildi na gon kingel si fena, may gekla na sili tekyang na sila lan liye, na ro liye na paila. Belsima, lim gadel sang na sil, ilfak mo, may manas sila, kosis laklo, ilfak mo, kibel si may tekyang na sil masi ngayon, ashpe masi malim gadel sang na sil, in make sure il TNC falayatekke. Living ko ka fin nga, iketla na 6 year mga makaya na ko nito. Ngon man got fact na sig mga tiya ko in share na sin may tsaya. Nga kumeko na inis na si falayatekke mo, wow, I'm that special in, in this situation. Na papolila kalim ke di me kos la fala ke kos na kisngaw mo. Ashmase a thorn to his flesh. Ashmase ma lim ka de leila na sil inan sil. Kato may tavak mo masi ta shok ta ki pepolo fak ngay. Fak mo ash may manasima laim ka de leila na seli non sel il fak mo nga parwi bel tolu siyak sin laim ka planes la masi nga aldena isla likia ifo il flia masi nga nasikin ko insang akes makanya yang antena pala yatak kumisam ki nga mo kunisam
Fosakushe. Ashma may gekla na silma. Elma kayo naliye, elma kayo na ito. Ariti yan na kipapalata. Fosakush. Long katama sa iltia koy na kataye, ma sa tia fal, may tayo sham gun. Fosit kasta shokta. Intaran niya India falet na naklak kisipin mawala na pes sa nga taliye. Itaka na sit monuk, in nine monuk, siya may manas na ak kayo. Sa oya na siya mas payak selsetan in fakis in friskiya esikalya ngantiya in se falet. Oye singay gesto na si kumbadiliela, mga singay dagyang na silpol, ilan ko in si Venam, tayo kes maginyala. Di kolay para ilkoin ilyak na in wala na lang katin liye mga kadiligesa na sila. Masa mail fak mati el dia ko na ko te yang may tadi ko cham kun. El mo kay maliye. Nara el fak mo masa nga sikyang na sila lim kadel pero ipel tolu siyak lim kadel de na isla. Napalieta na masa nga sikyak na sila insang karang anolan din si falaetek. Nga ako may luti nga ako for na may tanga. Kung pa matala luti ala na buong ala long si long ye. Nash katin faleta plash kate palakin. Nalim ka de lusi masin matasang ya kes makinye ko. Ash masi katil zot na zoom se na si insang ya kes makinye ko. Tayo nagkipolil fact na. Si Vesing ay fact mo, long ko lang gata fall. Mealim gatil sang tapokal kil peroy pel tolu siyak lanis lamasingan lakay. My grace is sufficient for you. All you need is my grace. Mga kaywa ma'am siyak ngan masivan na kumene na yuru ko fall na su fallin ko langay ko min mana ko bakalayang lo. Pangan malim gatil fact sila. Kalayang lo ko makay na pa kumene no. Mana gawa saya, deal with it. Mana gawa mafungul ko, ngayon ko ngausot tayo ko na simkumin katang na. Mana gawa mawakre ko, man ngausot tayo ito itayak lomin ko in so kakla ko meron of again. Mga si fan na kuminin na si kapakalayang law ko na sum. Pangan fact lang, layam gat na silpol na polelis. In fact mo kipel si ma nga manaso. Pangakoy me ito. Meaning bel si mawang in kolay si Fena, pailiela kolay got makay na parik may nelo. Narang akong misingi, inis melutlut sa ngay kalim kela. Wang in kolak kong, kasi nga ko, kukuslong, puro nga lang melutlut mata ko kimante me fasha, kasi nga mayuring got, kasi nga seo. Kasi nga finlem ka del filia ki irukom, katinte nanon ko mo makatense falaikin, ko makate faring ringkin, ko makate sangak kulukya may tuyas ki kalensa po, ko kating ko intukon kun mo. Masingan mata ko, inko nak posisya ko ye ko minetola, wangin kolash. Pelsi magot manas wangin kolash, pangan pes malim ka delirik main ko to. Min ko magot palakin ngan, mayroon na phone. Polil kalim. I die daily. Nga miselin na kayo. Kaya may ba, free along sila ni Kuela lang. Lain na kayo, kis pinilitola. Ilvin matake ngon na kolan ka de wela. Pangan mga sure ke Friday, kulona singkat, kil su bakes makinyikat katintin si falat. Ki mga sure osha. All right. Thank you sa naglumalap. Thank you, Trisco. Ask my room na give akadesen. Tigin siya na ilalaka tayo kalim, damla Shirley. Di itakin yan. Paul ilarik mo may third person ki vaxilal ngayon. Ashma Wow. Ilric man third person. na om shuman nagkipas siya lang at lalin kay aprex siya tutigay wikakos somla ape. Matsi, nga na troy lang matsi, nga siya lang. Kaya nga so kaya thorn in the flesh. Nako siya. Awal mo, aso nenik si Kel Paul ba?
Yaklaşık nem zingiyle adet me derive. Direkte mga alena kung fakla pelto luel broy. Gatliti ki me the fak masya ke utekot na siyo. Yes. He got his answers. Them gadil to pokol na. All you need is my grace is sufficient. Kat finif tolon sin gad kade distort na Definitely. opo. Thank you very much, Sister Alena. Bona ba klaman la. Lo, pa lo, masing ke, ngam ta long short magin factual po yung le, min, kung kumilan na ke settings yung may da shangal. May da shangal tayo, ilangan, nga si, siya ko na lang, nga, som na yung kasama pa lo. May da liks na, shangal lagi may da, off computer na dala ko. Tune out. Dali lang ashmit nga ito. Na as a matter of fact, nga alu uruntik nga nga shamram kin nga ashmit nga ito. Problem ashmit sa ito we got alu na asya nga fa mo nga na ashmit nga ito nga three issues eh. In mo tiya lekalim ne got pa nga pa ka cham kine ta nga ashmit nga ito kalme be sibesingan pa atta kikiye kung maginin as a third person men ngash na connect sham na or kung vinloyang nag tactics Paul nga la ilta kikiye la paella men some belsi man edge mo kolok ni kligi sidia mo ba na lisa wala edge beta mulya floko sie bagan reference na ke mulya edge mo gisala tang afakin la le oya nga sikya kzen mo lutut kun or magun ba na nagkitigisal sa nga mapinsang postelje got ke if in managawa le perfect na amo Just lule. katsura kita fokus kita fokus ko kakapin na hindi ang dala ng mas yun ang the fact that casting got pa ko as was kung hindi pa siwit ma fact casting got pa ko as was kaya ba matulungan assu na kisipin assu man kung kan asing eh bit nakawasing eh tagafakin na pa ile kadel mo la ilusin malutin ng taga posyon di kat pel natin kaya tigisa ng gula ila tuwid siya ng fast na set yan tamit tigil fast na metan na pelisil mo akataya wo gula na si was na singkat kikas seoksil na pelisil gula malap akayakum na tekinis Vivian Malsamel. Thank you, Jesus. Kimit kalan sa plum, yok na engan in week kom, along a cast like at this very moment. Tekinis Vivian akayakum, gula malap, mogisin kivaksilom ngan. Ay, tekinis na, fakad pelansum na ke, chat Okay, set there. Set there, lensingan de me gosh, si fesingan back mo, mole la, tako yuring got me. Mole la, tako yuring got me. Nagatar siya, gamit na non ko, Old Testament. Subtait gosh, fos sinagyal ko ship semetan, naib siya kluongan, singalon gosh nagilongo luo. Nga siya la siya nagyal gosh, nga siya ang dapat lagi singalon gosh nagilongo luo. Na ingay ni guest la sham la siya. Kade sham kanal kityen il siya sinwet na naon ko malam kadil da bang unin ko inda ko mole la met lalis siya. Na met media ninge
palan bel ngay los to ale ekologi med Israel ngay na nga kung ay nagtenis na parents lan med Israel ngay met na gibel si ma waylon met na non ko alam ka din dilo ko next met na non ko nahil dal di interest ko le Lorela liti lal ke kel soswa el moment soswa met lal ke full si lal ngan mi se na mo met Israel ngan matawak flok le full sa se senda ko ti flok le si pero makuluk for la adu na sin kat sa yem Mashallah la mana kiwa ma lem katil matandero na moil flela lela ngayen da kono yerolos na blind base nga may median nga pa lem katil lela na minoye sila los nga ilos met na non kasi tu yak ni mise na ilos wipe na ole met ishay nga wipe na met na non kasi nga no ole kal me no ole singan pa ilos we met na non kasi nga tuyak met na non kasi nga nalo sa kuskat ni isam na makatil tarawon sila ni met na non kasi nga mise na ilos wipe na ole wangin le akos 10-year-olds si rebel ma upensil dal na lame gadel long pasyentong lalos los tawaging wowoyak fakke sapta si met ngan la ilos tawaging wowoyak pang na sin saptaon gosh to be exact it gosh la nagisingawul fosikers nagisingawul ke saptaon gosh fact la elanda wowoyak na sin lame gad siyak lan ta ko molelos la lan gashalos ilos ala nakayok Lame gadel da sila lagi yan elan pa mo la may di sharing na il da sa paya lipuven sina yorol kityan in akalimina sila in akalimina sila favor lalon fed pa siya lame god fact na silke saptawan ko siya singa lumo lame gadel wikong kum siye may ko epalayik pangan matay wa kiyal kityan ke bang singa na Bel si malim gadel sa pinasilkityan nilan so mula lang may di shelling bel saying na katlong lakityan il pa sisin metlanon ko lalos ngayon ilala na il siya nalikimit na non ka nga ni na way where il yukin si was na sinlim gadel il posi sela na len guessing na siya na pakinggan pa timid il 네. was gesinziak umfinri di sapta liwa masyamonal ngan. Gesinziak lang na sinlaim kata il fakang nage ke shipenil ke talame. Na il sab kan kan sab kan na sel elan tuyak sumero masingan na fossin ke al ko os akalemila kityanil katang la mit lokalok lalos ngan. Pensi mama di siya nga silpa na falok lara orit maguluk nga aralem ka del falelos yang nine bone met median nga nin ko na kayo kilos na kilos ta pala kayo ko nga los anay nga vagalos bang na singkat ilan ko nak manas molelos la na Palan bel nga kikityan el tuyagin ko na kulan sumaro malem ka del fak na kityan el lem ka del sapay kityan lan sum kanaus la lang lon met lang lang kat lalo singe pel ko mashalayla ke kat ashira na may din si tiya tarla na so kol kityan ni nunilya ke shupin elos nga tali kel tu nga tanaylan sum kanaus la kityan sum kanaus la en dalinado na sin kat lalos ngan naralos sum su inunilya ta shokta ke marita akalem yela Papa tamal kityan na. El sa akin na silos na ko. Pay na ko sa wala. Katlos. Kakat. Kikiyap nga. Inta ko nun ko lain. Lain may makatil sila na. Sa ki, fos sinakiyal ko. Ki, stop look na nga. Right, like, may tanon ko. It gosh. Sa ki fos simate kan mo. Kitchen el katang lamit median na sila na kitchen el metlang na kayo wal
Tong tagake tilokin yalam nuk selo sisken unanin go ferret and wait media los matain fel lo na ipangin all more. Na lemga del fak na sel mo Pelsima fosina ge algosh nga lemga del fak na sel mo mayun men ash mayun 32,000 ma kitya ni Loreni inuse kan well so mayuni median ngan na lemga del fak na selos ngariti for semit ngan men analan makayna sheng laliki mama kateshamon na akelem yilay los asha ye me los rongan na lemga del sikyang sel faking na sel kityan la may thousand tol luwangan na laupela postle ye postle la men postle la may ngero talte na akilin ye ke katang na mga usot na suwosa era dal nan ka magkisip peselos or elo se katang la may unse ngay katang la may lokalok lan may Israel ngay nara in fact na sel mo Falokon na may masang ngayon. If inash lo sang ngayon, falokon na ilosin falok na yan sa ilosan. Na patati na kita singa ulola. Tausin long ulo sang ang falok na. Wow. That's funny. Na lim ka del check na liye mo. Tausin singa nala check na poste le. Na ivak na silkityan mo, usla mo nga tausin singa ulngan ba sham ke. Usla mo ngayon konsum ko, usa na in fela lo sin ko. Mga riti ana ke merita fact ngayon mo nga titafong na in fact mo, Sheila mo na kayo man ko kilolos, ay na ko syongal nga laliki, mo na kayo sa sikak matante kilos ko fan. Kilfa ko niya ash mo tolfo ko. Ashmet tolfo ko pa siriakle inkoin wailal kityan na ke mayun si makon nake molela si malim ka din malanorela na sin may tisyengan balansong katang la may median kamitamulit ngan. Nakityan ilkitelik may tolfo ko ngan ensangan nakatesyuang nake fosingalan kos nake longaluo. Kityan ilkitelik may tolfo ko ngan nake utolo. Shamon ki oyen mayun silalos ngan la Aten weapons lo susngan pa may ukuk se ke lepoleyot lepolese el shuok pasin sa fast ko ma flex ko furan ke. Laim ka del sa pelos le usilal kityen nga na som pepa lalosan pa usilal kityen nga na som tuwe sis ko raune iwenak tak lan may lokalok lalos ngan. Pensi may ukya may ukukan, lusilay nga naulo saya nga ukya pe may ukukan, na ilusera sa lalos, kaksak lalos sa, filsimet nga nilo sa fact mo, kataramay nga kainin limgat, kainil kityen, na ilusera pe fact, pe kipensi ilus na fon na ukya, may ukukse nga no, katla sa masing limgat, asel kityen. Fak malim got ilak fosyak na naklans may lokalok lalos ngan sa flayelos ilos foreign ikipes malos long akukuk ngan ikipes malos long pasyen sa lalos ngan ilos fosyak in mangolos na ilos foreign isifena ay enwaki o naila met lalos sa katoselos fosyak ni kaing lalikian si madan tao ngan kaing lalakailos pangan natin katangla silan lan kitchen kemit lokalok lan met Israel ngan naral somrela kinalan limgat molela met Israel ngan pa merit ngan mamolela ta ko yuring kat me. Matawag yan sham suko ngan limgat din mo tausin to yung luwa post lalayer oil dal non ko mapisel dal para dal ko katangla singa usot nga it's not for your glory it's for my glory. Glory lang God. Inakalimia katang lama kat palakin kakat ace fin fancy ngayon. Kona kayo waki ilesi na si sing katang lama upeo. Mayarol me tiya makita olas ka kolas ka. Oya na si feature fin fela singa tiya make kolan kat makain na naral mo. Supaya na may sa akin totan may 1,000 long luosom.
Kapailan na fon na sanging taot. Siya matay si belik yan na ke oye si may li may fall. Tolfo ko palola. Tol mo luwa tausin patati ni si tolfo ko. Elorek magin tolfo ko singan inakalim yung kolal na sinmet lokalok lang dalik na talingen. Dalik na talingan finne. Dahil finne Ole, fulla. Laim ka til siya na keep his promise. Malaliyal talang nitok mapagda. Nahil tayo pesi dahil flok la soko lo nahil floko mulalos. Ilma kayo na. Kain muli ka laliki na ko ugma upena masip na siya. Lumalap pangan cham ke sette. Alright, tiginisena, klumalap, ke akatesingan, summarize may nanaksingan, alakalim, tigin just go. Amazing. Ngani kan tamo sila kumbaga nakataya ki military me nagipisiya si ma so langan nagipisiya si ma so nga. It's amazing. Pinkadel we got check in line got. Amen. Amen. This is amazing. Alam mo, klumalap, kom dalong may nanaksi yok na gel, umdiliad bitches gel the 300. Ang lamayak mo dalis na idea sin gel Kitchen. charm school gel kitchen. To alam mo, lumalap nga mo tigisan na kanal al Galim ashmasil fakla. Amagas mo nga agi akyoki tama ningat na isa mo sa ma dia yokshube. Tama video e ko bela tuna fin kona bainkom lumalap Mary Sawyer. Lumalap ay na lutisen ngayon nakisendria. Kulaki gas wala na Mary akay kung bulag ang takawag siyang oyakan na Wilson Palig ikawag na singkat keimpe glok na walap na katfafela yung sun copy program la siya pang masi wala pa 5 loss nag-sendry yan masi wo pa may na nag-sendry il oyepe pa askes isang kunya kisi sendry school na ashi pluwo si but nanon ko saptawan ko kubos long lag da sila teknisya na ke set na nag-set saptawan ko sikat mit sa tay ko miya pa mangal sa mon and sa mon yak ke may naksi na ke senrian ngayon sa sok tay sa sok yak le meya sa timeline siyan ba pel si masul la kitien gan na nagilfakele masya nga sa akadisa tigisa na label ta ko kipel na ito na yaksi ifo nga nakangan il samro ngam da lipso nga pang spesyo mara may ta fak mo label ta ko kipel na ito na yaksi Ifo nga fakangan mo yun fakin na ke mit nanon ko tilokun yak intaf mo kasagat na selos. Naskimot ko may Israel nga ilus tila oy lang ako but kan isin ka directly. Dahil no si mo ita intafo. Nahora pa ude sila gine. Mit lang ka tilok yak ta ko karangan alus ni bise Namo elos chikimot ko sap ashselos mga remnants ashselos matana ke suppose wait na po tasok to gaya los pafolok le mayin wengin mga sikum museging ngon mo tal din ay tako din na fliak len tako na euros
Sa nakawul, katil sa nasin il sa mga sila makifan na para fax mga fact mo label talaga kipel na hit na yaks. Ilta ko ikes na si kum kasi konsum na yolo ay na siepel. Katin na si matanon ko. Katin na si hype si matola in dafagot kasi priest. Tingin sa just like kat ke siepite el sa kat mit lalal fung i insaw si kat ekit kat ay wala mo kat matol sila insaw laso. Ko kat basta sila insaw laso. May therefore kat konsum directly na urine kat. Kat tilaksin sa mga naman kasi into ka dafa mo. Bago masing aki-aki kikivaksinal teknisyen namin, pa supesi maro, bang yak kitchen, and pa ang siya palan pelma, to initial, and follow, ne kati Layla, ano teknisyen na exactly. Layla, Midianites, intulokyak, intako, akosyelos, kati Layla. Nakalmiya pa me, nasikumusingi, siya kusten lakuma, kayak lan kata pausikat palakin kayok. Makin siya kusten las. Na senri, kasi mo nagisette awal Gustavo. Kaya ko, ikuya man laksyon. Asi blue sige, the standard lesson commentary, elaliksyon na ikuya. Election ay ko kita taka na sam kun kita pakpak may lang kita mo is la pizza laps yung la mea kalbe na si kum kita mo kan mol kun la kita kan akatayeti ko ben mol kun ke ke molin life ng laso. Nakulawalap kimakludiel mo Lawalap kinutiwo wo sulpa na sanggula na singkat ke was kimakay kum. Lagi am tawo sine Eva Peach galsel kensia na Chris Rock gawa na sum. Kalgatsun ka pun program la so kuno malap na siwas na kayo sa si Isabel line da ko cast. We are young digging just kung digging ni Sena katulad tusin na kayo ay dafa kaslan God. Laro, kan alle suyok ya aslosan kung finita ko filia pa siya kung finita gasta kung taka wikat kat taka kibel ma tukun talaga slash kat kivak kulo malap na siya. Kibel lom ke Oslo man alle cash kat alle kay kat lekat tim da sharum na yining yung amrewan na sharum na si mate lash mate ko siya. Na inalagasin ko balot na siwas pang sabing kaliyela ko na nga influence yung taking interest ko na nagigisa na ilustava evin ko tigisa na kung kaliyega si Proy na taking interest ko ngayon agin belo na siya kung akfis sabing kaliyela na tigisa na kulamalap. Nakifakan naman siyerle. And we come in fact, laban ko lang kaksaklak na singkat ke aw siya kaluwa makatsista yan ang ngayon we matwiyas nga. Sisinsi ke kastan gat. Maluto da kalefal na kipela. Katin kain si Pepe Nara inventory last na si Fena. Ngalal fung iswas fin bangaswen na ngay tala. Ngalag lutut ke mistake na naligin din Israel nga nga experience pa kay mistake lak si Vena nga yok na ingain ukas siya kan leksyon na gasas folok na yung God gas na rin Jesus ingan gasya ki tafon mo lalak nga kulong malap na siya was na kayo mataga wikat kadin kay siya lakas mat wikat kay kasi nga finsya ka pa nga kadin kain mo nag-set ingain akfon yela malutut siya na ki Senria. Subat ka wikat ki Setia, even along silang God, and stay blessed. God bless you all. Lumalap. Lumalap ke bella ka in fact kulo na malap na singkat kay was na kayo mawi ka to ye ko nga. Kuwos sa magkasta nga akay kuwos pe.
Tagalosa, faklalosa, yok na pa kalme na kaya kat kaisi kipelsinge. Kos na kayo ma finne de fakla gas, kuloma lap gaslosa. Ngali lala pa kandan si was matako finne react ko share ye at life gas lager. God bless you. Kuloma lap kipelsinge. Akaya ko was may lutluting mana si kom nasish na kayo inages makinya god give fashion/fin felsinge. Ngay ako na nagiparoy, kadinda kayo niyak sa fila, proy ke takay nila siya accept ye elos sa may ninapega siya kipensing. At ang ni proy, papakalayang gulo na malap na singe kumikesa na si gas na Owo gas mol ma ingay nak mol yagat agas magin yagat pilan belsing. Wailalos na kay wasa mawikat kay causing kay los sa masikepain wikat kay los sa may fatako. Ulim God flash gas loming fashally kaya na kinalom sa kumfilia finchak na matanin siyas na kayo wapeke in tapok vision sa makum sang matanin siya sir tamlan sir le. Ese ulali nakfashe. Kula malalap na sumge may kalan saplom na kayo wilalos na kayo orek makingat na kayo nakikinalo. Kat kena siya pesum ke pesing ekak saking kong ke kalang lom na selos sa may ninay kong ke pesing ke pel inasor lalos ke maitsel lalos sa sisalos na pe ko kumbangon lagi pesing kat lang sa wi lalal fung yung mamay ni na kayo akwek lom wikat na kayo aklan met met yakat Eric Makingot, Ingo in Gasha.